Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Ara Donga Union, Haka Shipau Terek Matau Nailar Arajar Arpau, Kalalit Yakendo Yau Deputy Commissioner, Jangka West Castles District, Uba Tilingwa. Nakabenta ban kentu yau ba unshim kia hakabai day bat kejing sateng jang kesurok PMG SY keba penyaso ya kesnong atiabari shadu umshek ya kani kesurok ke bajrong kumbahan riu point r kilometer lasdang mat pentrei nadu ubna rempang jang usnam araja katpra ya kabalamang pisa san spa san pusau point prapusau lak tengka henrei kejing pentrei ya kani kesurok kala susakun nado baki bor pulet jong kajala Asam kilawan ban pendeng bat pensange yagene ke jingsna u president jong ka FKJGP Ara Donga Union u samla trailing star di Shira ha ka jekren bat kinong pathai khobor ulayathu bakane ke surak kalong ka badon kam bahai ki paiba jong ne kasnong kabaran ha kathain ka pot ba kajala Asam namar ba lengba kane ke surak ki paiba kinyo alat ban ya lengba shaki wei pat kisnong krem dadon kam sho banrung ne ya lengba kajala Asam ni dawa ban benrekam ya kasurok PMGSY bedon ya atiabari sya umsyak de nagiam mi labu daga jungtha daga deputy commissioner nomor nadu snam baladai ncim snam kilalong kabor jung kulit Asam kilawan bentuk por patre ha tu kajaka ke naglajmi hadu unta snam pat UI eero nagliang juma sarkar jumi mansim khia ya to besro hagiwi gwi chakapat latre kunga PMGSY nagiwi gwi sro ha than stage mi pat pakshim lane pas longkunga pakshim kitkli eero hadu unta ne jingsia kani ga surok dei de bakuna unta snemhi kajing tre de hadu unta sarkar mi kle jumi nekla de ngakrpat syo ya ka sarkar simkhia halor kani ga mak bagongsan ha border area jumi namar kani ga surok de ban jai mekalaya bru mekalaya ban poe shamekalaya kuma unta jumi bru mekalaya hapun kun ki sampling banwan sa araduna habrung syana umsyak sa Asam apo ahim urung sa apo megalaya tugum gam tabor covid jija teng kerpajur da wajur da kapala smauha pan betrekam na kamkloi ya tu basro layo report ba lapha daga jingtho ha deputy commissioner juga Kamrup rural district ten naklem jumi ngai kulero yo deputy commissioner la simkhia te nagliang juga sen ngila kerpat susu pan simkhia undai daga ai daga dang jingtho ne dang bodin susu ya tu basro ten nagliang jumi sen mi dawajur pan pendam la ya tu basro knang ban sub yaki nunglai nungwan hakatu basro Talni salni bako tinga deputy commissioner chiri amaha ya atiabrini umsek ramaho agan gatna kata ini semua tinga lekha ko diman ka ni donaha umsekuni atiabri ramaho tharakale kham ka china gata mana ya rama border area ma jikho ami chimone ya rama ya basima chip gni ko ma hachum ya hadarni chichato ya Asam police ram ribe bormal ka ha uni jamno chimi megle sarkar ya soroko donthong ha je mode ya sorok ya hajargni klurkon machot dingani ke bacham taw chingan kana maninga chimi border ya dongpa unshek ram dongpa aro dongthang ram dongpa megle china panchinga sundare ta kisana penga megle ni madera asam chi ese megle na paranga je aganodis ya sorok ni bidingo man nimne kan ko maninga nimana kasabe megle government ko mola tinga ya soroko niroka china ba kham ka china kata korakale machotode nambege na chi area ni manderanga
jira pode niat ko anjing border yung parang Ardunga chiri benga, Marsunru chiri benga, Nostan chiri benga, asam kata sana peri bananya. Uniman angkat sabai menggunakan anjing Meghalaya government ko, cara kerja soroko macam tu Cina. Dia ini jamnya cina di Cina ko mana cina report orang ko manbaha ya jani dokter ko deputy cina West Kasils ni deputy commissioner asam Deputy Commissioner Kamrup Rural District na lekha ko watatahan yakam legman tinga ting mkhangchi yakam ko nirokam china mo tinga miglani ko runga Deputy Commissioner ko mathala